Ehurreji hitanitiro magombora garamurwentuha magamba Kazinga Riyonza na Gandi omwishaza rya Chaka South kandi turi abana ba movement zarirwo movement abo kwa movement tukuruzeje eco kurebera aho turi mu businge bwa Museveni umwe tuzarirwe Museveni atwetera amashomero Museveni atwetera amararo turi mu businge na manongo businge cyo cyangwa tukisimira president Museveni nentunguke yatwetera kayitwe flag bearers tweheire yo kurondera president Museveni we yitutwatanisize hamwe ka flag bearers okora meetings okutateshika line okora council zetu okora meetings zetu village meetings ngata n'ubwambira cyegegwa ka district tuyina amashomero ga seed school cyegegwa ka district tuyina amarwaro cyegegwa ka district to biro bunazarirwe mu nyo kanta kareba garugudo kana kanta kareba gana motoka n'amashanyarazi namo. Honorable Jackson Kafuzi homyeshenjero wa Chaka South kandi bembire Hurreji ahigira abantu bono kushajika president Museveni tugiye obutunanizibwa no kusera akaruru ka president kandi tutayikiriza kwa independent kutusisira n'utunagisa ekitukwera kandi kitukumanya mu tweta. Kafuzi hona shabera batura okweharovuru bw'emivuyo mu politics owa kwangana enge sombi nebisuba nimbasa abanyedesengereza politics zenganda amadini na mahanga nibija kuganira. Omugandi uri kuronda obushajiji bwa president Museveni mu State House Robert Rwakandare aina masiko menji ngo president Museveni naija kusinga no buchweka burya higuri ya chenana akobe bitugamba kaye nare nibirebwa kandi biro tukuza kubitarura egitu biro kwa president natugambira enguto amashanyarazi ejo nentunguka yabona tintase yeka gasho ka Philip Murangira na Jimmy Muhumuzo.